Lep pozdrav, sem Rok iz Be Cool in video, ki sledi, je challenge Spremeni svojo pesem tako, da se konča z Ostani doma. Mi smo povabili par svojih glasbenih prijateljev in to si pogledaj video, ki sledi. Še predtem pa subscribe na Džunglo in komentiri, katera izmed pesmi ti je bila najbolj všeč. Ostani doma. Vroče, vroče, daj se ustavi, vroče, vroče, vse je v glavi čilaj, ma daj se izoliraj. Danes, danes, pazi na sebe, Janez, Janez, gre tudi za tebe, ja, ostani doma. Živjo, mi smo Polkaholiki in naše sporočilo za vas je: ostani doma. Povej, 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 da doma boš ostala, tudi če poljube boš drugemu dala. Daj mi povej, da ne boš se vdala, no ja, kar ostani doma. Povej, da na terasi boš kavo popila, kino si v dnevni doma uredila. Če rabiš fitness, boš tega hodila, no ja, daj ostani doma. No ja, daj ostani doma. Čau, videla sem Mareja in to je sporočilo za vas. Ostani doma. When you're home, you don't have to feel alone. Just stay home. Oh baby, we're here for you. I go down some Saturday, baby, da. No, ostani doma. Ne mošla na kavo, ne mošla na plažo, jaz sem odgovorna, ne delam si blamažo. 14 dni počakam, počivam pa te čakam, klopi glavo staj, ostani doma, doma. Ostani doma, rajše pa se zvala, mi dva, samo mi dva. Ostani doma. Ma neka sam kući, isto lijepo mi je, i neću van ići, jer nije ko prije. Sad uživaj, pjevaj, ljubi, u tome smo skupa. Kažem ti, prijatelju, ostani doma. Ostanite doma. Pozdrav ekipa! Našli smo se u situaciju u kojoj jesmo. Budimo svi odgovorni, slušajmo medicinsko osoblje, slušajmo krizne stožere. Stojimo doma da što prije zaustavimo ovu pandemiju. Do tada, evo jedna pjesma. Nisam ja od jučer, zato budi fair, drugi nek što god da rade, uzor budi za sve mlade, hej, u 4 zida ostaje onaj koji oprezaje, svima mama poruka, ostani doma. Ostanite doma. Živjo, moje ime je Helena Blagne, tole sporočilo je pa samo za vas. Kar bo pa bo, na kavču danes bom ležala, vse dobre knjige bom prebrala, za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, naravo bom opazovala, dobro musko poslušala, jaz ostanem doma. Daj ostani doma. Ostanimo doma. Živjo, sem Alja in moje sporočilo za vas je: ostanite doma, ostanite zdravi, da se bomo kmalu lahko spet družili. Dobro jutro, Osama, čas je, da se spoznava. Kavč hladilnik je družba, zdaj to moja je služba. Dobro jutro, pižama, tudi če danes bom sama. Glej na druge, ja, zato ostani doma.
Glej na druge, ja, zato ostani doma. Čau, moje ime je Ula Ložar in zato, ker pazim na svoje zdravje in pa zdravje drugih, bom zdaj ostala 14 dni doma, tako da ostani doma tudi ti. Bom živala doma, se strptiča pa še psa, kompna file, igrice špile, ostani doma. Živjo, sem Anca Špik in moje sporočilo je: ostani doma. Najlepše je v dnevi, po kavi zadiši, zvečer pa na terasi, ko sonce dogori. Takrat se spomni na me, pokliči ga tako, kot družba naša vsa, še tebi rečem da, ostani doma. Ostani doma. Pozdrav svima, ja sam Lino Petrić, a moja poruka za sve republike je ostani doma. Vino i noć, isto i kući može proć, zabavljaj se, neka ti sve to postane krevet i stol. TV i kava sve je show, oprezni da, bit će još vremena, sad ostani doma. Ostani doma.